Mbaye ikaze akaba ari Mr. Traoré kuri Mr. Traoré official. Niba ari bwa mbere ugeze kuri channel wibuke gukora subscribe. Bikaba ari inkunga yawe ikomeye cyane kuba washaringa video zacu muri comment duhuriramo ndetse na like. Reka turebe rero amateka y'umuperezida udasanzwe witwa Ibrahim Traoré. Perezida rwose munyamakuru kuvugwa cyane. Nawe sigo bwa mbere umwumvishe nyuma y'inkuru zigenda zimuvugaho. Reka turebe amateka ye. Ubundi mu perezida kuki benshi bari kwati mu perezida udasanzwe. Kapiteni Ibrahim Traoré yavukiye i Bondakuru mu gihugu cya Burkina Faso. Tariki 14 Werurwe 1998. Uyu Kapiteni Ibrahim Traoré yize amashuri abanza iwabo, hanyuma akomereza ayisumbuye ibobo Dioraso. Mu mwaka wa 2006 yinjiye muri kaminuza ya Ouagadougou, aho yasoje mu mwaka wa 2009 n'amanota meza cyane. Mu mwaka wa 2009 yinjiye mu ngabo za Burkina Faso, hanyuma yiga mu ishuri rya gisirikare rya Georges na Moano. Yagiye no mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Muri, aho yagaragaje ubutwari mu ntambara. Uyu muperezida udasanzwe Ibrahim Traoré yaje gufata ubutegetsi gute? Tariki 30 Nzeri umwaka wa 2022 Traoré yayoboye coup d'etat yahiritse wari perezida w'inzibacyuho Paul Henry Sandago, amushinja kubura ubushobozi bwo guhangana n'ibitero by'iterabwoba. Yahise ashyiraho umutwe witwa Patriotic Movement for Safeguard and Restoration, mpine MPSR, ahagarika itegeko nshinga n'inteko nshinga amategeko. Akimara kugera ku butegetsi yakoze bimwe mu bintu bigiye bitangaje. Traoré yashyize imbere urugamba rwo guhashya iterabwoba. Muri Gicurasi mwaka 2024 ubutegetsi bwe bwongereye igihe cy'inzibacyuho ku myaka 5, bimuha uburenganzira bwo kuguma ku butegetsi kugeza nibura mu mwaka 2029. Ku bijyanye n'imibanire n'ibihugu by'amahanga, Traoré yeretse gukorana bya hafi n'Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahitamo kwegera Uburusiya. Yashinze ihuriro ryitwa Alliance of Sahel States hamwe na Mali na Niger mu rwego rwo kurwanya iterabwoba. Mu kwezi kwa Mutarama mwaka 2025 Ibrahim Traoré yagiye muri Accra muri Ghana kwitabira umuhango wo kurahira kwa perezida mushya John Mahama. Yavuye mu ndege ye ya gisirikare yambaye imyambaro ya gisirikare, yambaye n'intwaro ku mugaragaro. Ibi byakuruye impaka zikomeye mu itangazamakuru rya Ghana, by'umwihariko Ghanaian Chronicle. Yavuze ko ibyo Traoré yakoze bihabanye n'amabwiriza y'ubupfura bwa diplomasi. Bavuze ko amategeko mpuzamahanga nk'itangazo rya Vienna atemera ko abayobozi binjira mu gihugu bafite intwaro zabo, kandi ko umutekano wabo uba ushinzwe igihugu cyabakiriye. Uyu Traoré yashyize ibikorwa byo kwibuka uzwi nka Thomas Sankara. Traoré yatangiye umushinga wo kubaka urwibutso rwa Thomas Sankara, umwe mu bayobozi baharaniye impinduka muri Burkina Faso, wishwe mu mwaka w'1987. Umushinga wahawe Francis Kerr, umwubatsi w'icyamamare, ugizwe n'ahazajya habera inama, ingoro rusange
n'ibindi bikorwa bifite ishusho ya kinyafurika. Mu makuru rero amaze iminsi acicikana ni mu gihe rero hari hagiye kuba kudeta, ariko kudeta iza kuburizwamo n'imyigaragambyo yamushyigikiye. Mu mpera za Mata mwaka wa 2025 ubutegetsi bwa gisirikare bwa Burkina Faso bwatangaje ko bwaburijemo umugambi wa kudeta washoboraga guhirika uyu perezida. Byavuzwe ko abantu bo muri Côte d'Ivoire bari inyuma y'uyu mugambi bagamije kuzana umutekano muke no kugerageza gushyira igihugu mu maboko y'amahanga. Ibi byakurikiwe n'imyigaragambyo ikomeye mu murwa mukuru wa Ouagadougou, aho abantu ibihumbi n'ibihumbi basohotse mu mihanda bajya mu mihanda bashyigikira Kapiteni Traore, banamagana igihugu cy'Amerika bashinja kwivanga mu miyoborere y'igihugu cyabo. Abigaragambya banagaragaje ko bashyigikiye Uburusiya. Ni mu gihe rero hatangiye kuba amakosa y'uburenganzira bwa muntu, aho rero habaye ubwicanyi bw'abasivili. Mu kwezi kwa Werurwe umwaka wa 2025 abantu nibura 50 b'Abafulani biciwe hafi y'ahitwa Solenzo n'inyeshyamba zifatanya n'ingabo za leta. Hari amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uburyo abo baturage bishwe nabi, barimo gusaba imbabazi cyangwa gusenga mbere yo kuraswa. Leta yahakanye uruhare rwayo, ivuga ko ari inyeshyamba za jihadiste zakoresheje abaturage n'ingabo z'inyuma cyangwa se ingabo zabo. Nubwo bimeze gutyo, imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yasabye iperereza ryigenga kuri ibi bikorwa. Kapiteni Traoré yatandukanye n'Ubufaransa na Amerika ku bijyanye n'imibano mpuzamahanga, ahitamo gukorana hafi n'Uburusiya. Yashinze ihuriro ryiswe Alliance des États de Sahel hamwe na Muri na Niger mu rwego rwo kurwanya iterabwoba nko kwirwanaho n'ibihugu byigenga. Ibi byatumye ibihugu bikomeye mu burengerazuba bimuhanga amaso, bimwe bikavuga ko akoresha umutungo w'igihugu nabi, nk'uko byatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Amerika General Michael Langer. Wemeje ko Traoré ashobora gukoresha zahabu ya leta kugira ngo yongere imbaraga z'ubutegetsi bwe aho gufasha abaturage. Mu gusoza, Kapiteni Ibrahim Traoré ni umwe mu bayobozi bavutse muri Afurika bafite imitekerereze iganisha kwigenga no guharanira guhindura igihugu cye. Nubwo afite abayoboke benshi bamushima, ubutegetsi bwe burimo amakimbirane, kutubahiriza uburenganzira bwa muntu n'imibanire ikomeye n'Uburusiya ku buryo bushobora guhungabanya umutekano w'akarere. Ibibazo by'ubwicanyi, imyigaragambyo, guhindura inzibacyuho no kwikura ku bihugu by'uburengerazuba bigaragaza uburyo Traoré akomeje gutera imbere mu nzira idasanzwe, ishobora kurangira n'intambwe ikomeye y'impinduka cyangwa n'ihungabana ry'uburenganzira n'ubutabera. Ni aho abaturage ba Burkina Faso bakomeza gukurikirana no gusobanukirwa aho igihugu cyerekeza, kugira ngo amateka nazisubiremo mu buryo bubabaje. Aya makuru rero twifashishije ibinyamakuru bigiye bitandukanye, harimo ibinyamakuru n'imbuga nkoranyambaga zizewe, harimo Ghanaian Chronicle, sibyo gusa, harimo France 24, harimo BBC Afrique, Al Jazeera, Human Rights Watch ndetse na raporo za ONU, United Nations n'imiryango mpuzamahanga. Sibyo gusa kandi twifashishije imbuga z'ibinyamakuru byigenga, harimo Jeune Afrique, Le Monde Afrique. Ndabashimiye cyane, mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Ni Mr. Tour kuri Mr. Tour Official. Niba rwambigeze kuri channel wiko gukora subscribe. Ciao ciao.